reka umuntu bazavuge ku gatwe kiwe ishengero riraza kuza mu nyuma nibyo cyari igihe kigoye kubera ko hari igice kitari kigoye kubera ko twashoboye kumara umwanya munini turi mu muryango uri kumwe n'umugore uri kumwe n'abana iyo yari aspect iri nziza icyo cyari cyiza kuba uri kumwe n'umuryango mugabo abapastori nivyo twahamagariwe kuba mu muryango w'amaraso w'umubiri ariko twahamagariwe kandi no kuba mu muryango wundi ari ryo shengero mu murimo w'Imana kwigisha abantu guhura n'abantu kwicara n'abantu kumukora ku maboko mu gihe ariko aca mu bibazo bitandukanye kumwumviriza muri hafi na hafi so kumara hafi umwaka urenga udashobora kujya ku ishengero ugumbira abantu bari mu bibazo birakwafekta wewe nk'umupastori birakwafekta hari ikintu wuze kuko nibwo buzima umazemo imyaka bamwe 10 abandi 20 ari cyo gikorwa uri kurakora buri munsi buri munsi wa Mungu rero iki gihe cha pandemi cyari gihe kigoye kuko hari ibintu byinshi Imana yari yaraduhaye mu buryo bwo kubamwo twisanze mu munsi umwe itari kumengo 15 z'ukwa gatatu byose byugawe Shalom, Imana ibaho umugisha buri wese ugiye kudukurikira muri iki kiganiro cy'ububyutse cyangwa se cyo guhembuka nyuma y'icyorezo cya COVID cyangwa se nyuma ya pandemi. Mwese mbahaye ikaze kandi mbifuriza amahoro y'Imana aho muri mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero ni umunsi w'umugisha, ni umunsi ukomeye, ni umunsi twateguye kugira ngo tubashe kubana ndetse no kubatumira abakozi b'Imana batandukanye. Ni ikiganiro kizaba kinini n'abakozi b'Imana batandukanye tuzajya dutumira bavuye mu bihugu bitandukanye kugira ngo tuganire ku byerekeranye n'umurimo w'Imana cyane cyane ndetse tuganire ku byerekeranye n'ejo hazaza kuko hari icyiciro tuvuyemo, hari icyiciro tugiyemo. Icyo cyiciro tugiyemo tugiye kugitegura gute nk'abashumba cyangwa nk'abakozi b'Imana, yaba bari muri Canada, hanze ya Canada, yaba mu Burayi, yaba muri Afurika, yaba muri Aziya. So ibyo nibyo bintu tugiye gutegura mu buryo bwiza. Rero simbatindira ndashaka kugira ngo bashimire abaza kuba bari kumwe natwe. Hari abaza kuba bari muri audience itandukanye. Ndashimira abamaze kuhagera. Okay, sans tarder, je voulais juste vous accueillir au nom de Jésus. On a déjà commencé notre plateforme d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tout ensemble. Hari abakozi b'Imana turi kumwe nabo hano kandi abo bakozi b'Imana bari hano kugira ngo baze wowe gusa witegure kugira ngo bize kugufasha. Ni grace n'ubuntu butangaje kugira ngo ubone uyu mugisha n'abakozi b'Imana. So I welcome everybody in the name of Jesus at this platform as we are starting today, and I know we'll be inviting different men and women of God in worldwide. We will be using a different language. Maybe there is Kinyarwanda, there is French, there is English. So be patient for this platform, and you'll be blessed with us in the name of Jesus. And be patiently. Amen. And those who are on Zoom, there is a translation in writing. There is a translation in voice. So
don't, when we speak in another language, you just see on Zoom or on YouTube, you'll be helped by our team. Be blessed and be patient in Jesus' name. Nkuko nabibabwiye uyu munsi ni umunsi tutangiyeho officiellement ikiganiro kivuga réveil cyangwa se restauration, ikanguro cyangwa se nyuma ya pandemi abakozi b'Imana biteguye iki biteguye gukora iki kuko Bibiliya irabivuga neza, turaza kuhasoma mu migani y'abantu mbega iyo imfatiro zishenywe umukiranutsi akora iki iyo imfatiro zishenywe umukiranutsi akora iki. Rero imfatiro rero zimwe zaranyeganyeje zarabaye shaken, abakristo batandukanye hirya no hino ku isi barahungabanye, baba shaken, baba niki wowe turi kumwe rero mbere yo kuza kwakira abakozi b'Imana bari kuri turi kumwe on Zoom cyangwa n'ahandi, ndashaka guha ikaze kwanza abo turi kumwe nabo hano kuri platform y'uyu munsi. Ahangaha abo turi kumwe nabo mpereye iburyo bwanjye, uraho neza mukozi w'Imana pastor? Ndahumeza cyane. Yego, Imana igumugisha kuba witabiriye ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Ndashaka kuwibwira abantu badukurikiye bamenye ngo ninde tugiye kubana muri iki kiganiro kugira ngo bakumenye bamenye uburyo. Mu majambo makeya nitwa Diamond Mugisha, nkaba ndi umupastori rongo ishengero mu Kirundi ishengero gihinduka, mu Gifaransa Église de la Transformation cyangwa Transformation Church mu Cyongereza, iri ngaha Montreal. Rero ndanezerewe kuba ndi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye, kandi nkabanezerewe kuba turi kumwe n'abandi mu buryo butandukanye bariko barakurikirana kino kiganiro. Imana ibamugisha. Amen. Hallelujah. Tugwaho ikaze pastor. Murakoze cyane. Ndabizi hari byinshi ufite tuza kwinjiramo mu kanya gato. Ibubamfu niko bavuga mu Kirundi cyangwa se ibumoso. Ibumoso bwanjye ni kumwe n'umukozi w'Imana. Uraho pastor? Muraboneza. Imana igumugisha kuba witabiriye ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Hari abantu rero bari imbere bakurindiriye bari muri audience, bashaka kumenya ngo mbega uyu mukozi w'Imana ninde. Ni ngombwa kugira ngo wenda wibwire abadukurikiye bamenye ngo ninde turi kumwe muri iki kiganiro. Karibu pastor. Murakoze. Ndabaramukije mu izina rya Yesu, kandi mugize neza kubana natwe mu Kirundi turiko turatamba twirorera, turazi ko turi kumwe. Imana ibahezagire. Nkuko bivuze, nitwa Pasteur Bukuru Joseph, nkaba ndongo ishengero rya Ebenezer nga Montreal. Rero nanje ndanezerewe kubana n'abakozi b'Imana batandukanye mu kibyo gihugu. Ndazi ko tuzagushika muri byinshi kandi biza kudufasha twese, arabumva arabakurikirana natwe muri rusange. Imana ibahezagire. Imana igumugisha Pastor Joseph kuba witabiriye ubutumire bwacu muri iyi mpemburo cyangwa se restauration after pandemic. Imana igumugisha kandi ikugirire neza. Aha, ku ruhande rwawe hariya rero turashaka kumva uri ku ruhande rwawe nawe atwibwire pastor, ngaho aba birashoboka ko basanzwe bakubona ariko bakeneye kukumenya, kandi twibwire rero. Imana igumugisha. Ego, murakoze kuma ijambo. Ku mazina nitwa Zigamasabo Charles, nkaba ndi umupasiteri mu ishengero rya Redeemed Gospel Church ya Montreal. Ndanezerewe kubana n'abandi bakozi b'Imana dusangire iby'ubwami bw'Imana mu cyerekezo cyo kuja mu ikanguro twimirije kuzobamo muri iki gihugu. Ego, ndahaye kaze abandi bose badukurikirana, tuwezagirane hamwe. Imana ibamugisha. Wow, wonderful. Ndashaka ko tunyarukira gato ya Edmonton. Tuja Edmonton, ari dufite umukozi w'Imana nawe uri Edmonton Alberta. Niba yageze online, ndashaka ko nawe tumwakira Pastor Karekezi Edmonton. Ndashaka kugira ngo nawe
aboneke abashe kutwibwira. Turi kumwe muri iki kiganiro, hanyuma mumenye abakozi b'Imana turi kumwe nabo nubwo bari kure, ariko ubuhanga bw'ibyuma bwarabyegereje hafi. Nawe turi kumwe nawe muri studio hano. Pastor Karekezi, tuguteze amatwi, utwibwire, wibwire ndetse n'abantu bakurikiye ahangaha. Karibu. Twatangiye igitaramo sinzi niba neza. Yego, turimo turakumva neza. Sinzi niba mwumva neza ngaho. Yego, turakumva. Ni akabazo gato gusa wenda kazana interference gato, ariko turimo kukumva neza, turakumva neza. Navugaga ko nyine turi hano Edmonton, hanyuma minisitiri yacu yitwa Victoria and Restoration International Ministries yadukorera ngaha hashize umwanya, kandi dukora andi matorero yo hirya no hino ashatse cyane cyane mu byerekeye no kuvuga ubutumwa mu buryo rusange, ibiterane, gukoresha ibiterane n'ibyo ngibyo. Turabashimira ko mworganije ibintu nk'ibi ngibi, kandi turatekereza ko bizagira impact ku bantu benshi, cyane cyane muri iki gihe cy'abantu batarimo gufata umwanya wo kujya gusenga mu nsengero. Ibyo ngibyo numva niba ari byo twaba twivuganye. Imana ibagishe. Alright, Imana igumugisha neza Pastor Karekezi kuba wemeye kwakira ubutumire bwacu tukaza kubana nawe muri akanya. Ndabizi neza ko uraza gufata umwanya uhagije kugira ngo bigende neza kandi bidufashe mu izina rya Yesu Kristo. Imana igumugisha kandi biragiza kugenda neza. Urakoze cyane, turi kumwe, turaza kuguha umwanya. Kuba dukurikiye, ndashaka kugira ngo mbabwire turi kumwe n'umu apostle, ariko nyuma turaza kumuha umwanya kugira ngo nawe aze kuri platform. We have an apostle all the way from BC, city of Vancouver, Apostle Elstan Supeo and Pastor Teresa Supeo. So in a few minutes he will be with us just at our platform. When the studio will be having Apostle Supeo, just don't hesitate and let us know, and we'll be glad to have him here. God bless you in the name of Jesus. Tudatinze, mugiye nawe barimo kumushaka ku buhanga bw'ibyuma Apostle Supeo, ndabizi nawe turaza kumwakira. Ni umushumba w'itorero rya Joy Bringers Ministry ryatangiriye Washington State, Seattle. Arimo arafungura irindi Vancouver. Nawe n'umukozi w'Imana ufite amatorero muri Amerika, Canada ndetse no muri Afrika. Nawe turaza kumwakira mu kanya gatoya kugira ngo nawe aze kutwibwira, nawe bize kuba umugisha. Ndashaka kugira ngo dusenge Imana hanyuma dutangire uyu mwanya mwiza. Pastor Diamond, ndashaka kugira ngo uturagize Imana kugira ngo tugire ibihe byiza n'abadukurikiye baze kutugiraho umugisha uyu munsi. Urakoze cyane, kaduce bugufiya. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, turagushimiye kuri uyu mwanya mwiza duhaye wo kuba muri iki kibanza. Ndagushimiye kubwo abakozi b'Imana wifuje cyangwa washatse ko tubana kuri uyu munsi, bari mu bice bitandukanye by'iki gihugu. Ndagushimiye no ku bwoko bwawe bwashoboye kuba kwikonekita aho bari hose mu mpande z'iki gihugu no mu mpande zine z'isi. Turagushimiye rero kubw'uyu mwanya w'igiciro, umwanya mwiza wo kuba imbere yawe, wo kuganira amajambo yawe, umwanya wo gufungura ingaburo yera, ijambo ryera, ijambo ry'ubuzima. Mu izina rya Yesu Kristo, Databuja, turaguhamagaye ngo uze ukore ku mitima yacu, uze utwigishe, uze udusobanurire, uze udukomeze, uze udukuze. Na cyane cyane muri ibi bihe turiko tuva mu bihe bigoye cyane,
twari tumazemo igihe mu miryango yacu, mu buzima bwacu, mu murimo wawe. Mu izina rya Yesu turashaka yuko Mana uza ugakora. Turashaka ngo abakozi bawe wasuke kubona n'ubushobozi bwawe kugira ngo bavugane ubwenge bw'ijuru, kugira ngo amajambo baza kutugaburira aduhaze uwera w'Isirayeli, atwagure, adukuze, adukomeze, kugira ngo icyubahiro n'ishimwe bibe byawe. Turagushimiye rero kubwa rino shengero ryatwakiriye, turagushimiye kubwa buri muntu wese yagize icyo akora kugira ngo iki gikorwa gishoboke. Turagushimiye kubw'abakozi bawe barongoye uyu murimo. Mu izina rya Yesu turasabye ngo iki gikorwa ukibahera umugisha. Turagushimiye rero Mwami kuko igikorwa ukizi kandi uri kumwe natwe kandi uza kutugirira neza. Tubisabye twizera izina ryogera Kristo. Amen. Imana igumugisha kubw'iryo sengesho usenze, kandi ndabizi neza ko tuza gufashwa nabyo. Mwese rero mudukurikiye, ni ikiganiro dutangiye uyu munsi ku mugaragaro, ivuga restoration after pandemic. Bivuga ngo guhembuka cyangwa se guhemburwa nyuma y'icyorezo cyangwa nyuma ya flu, after this pandemic. Rero ndashaka kubaza Pastor Joseph, hashize umwaka n'amezi, igiye kuba imyaka 2 mu mezi make ari imbere, pandemic cyangwa se icyorezo cyaje muri, ndashaka kubaza mu rwego rwa gipastor, nk'umukozi w'Imana, byagenze gute? Byakwigishije iki? Byagufashije iki? Byahungabanije iki ku buzima bwawe nka pasiteri? Nyuma turaza kumenya noneho na eglise. Ubwo turabanza ku buzima bw'umwungeri, hanyuma tugende ku ntama nyuma. Karibu. Murakoze cyane. Iki gihe cyari igihe kigoye cyane, tubiravye masipe yose y'ubuzima. Iyo rero tugiye kuraba aho ntituraja ku ishengero, tubanje kuraba rero umwungere arongoye abo bantu bariko baraca muri ivyo bihe, arongoye abo bantu badashobora gufata umwanya wo kubana, guhura kugira ngo bakomezanye, babwirane amajambo y'Imana. Umwungere we aba affecté mu buryo bwinshi bwo kwiyumvira ba bantu bari basanzwe baronka, ba bantu bari basanzwe bakomezwa n'icyo bahawe, kigatuma baheza umunsi, bakongera uwundi bw'amajambo baba barumvise, bica bikujana kwiyumvira ngo bageze he, bari mu biki, ukwizera kwabo guhagaze kuki. N'ibyiyumviro byinshi cyane murashobora kwibaza nk'umwungere. Guhungabana ko kwarabaye mu buryo bw'umutima. Tuvuze umwungere yarasanzwe akurikirana izo ntama, kwiyumvira ko icyo nakwita preoccupation y'iminsi yose aba bantu muri uyo mwanya babayeho gute. Iyo turiko turavuga ngo babayeho gute, ntitube turavuga ibi bisanzwe, ubuzima busanzwe, turiko turavuga ubuzima bwa minsi yose bwo kubana n'Imana, bwo kugendana n'Imana. Ubwo buzima bumeze gute? Aho niho rero umwungere yabaye by'ukuri affecté, umutima wiwe ugakomereka cyane, ukaba bavuga bwize ko kwitaho za ntama zisa mu yandi majambo nk'aho zitagifise umwungere. Aho niho biba bikomeye cyane. Urakoze. Ntabwo byari byoroshye kugira ngo
umwungeri niba hari ndashaka kubaza Pastor Diamond kugira ngo wunganire ije Pastor Joseph amaze kutubwira. Ndabizi nawe ufite agaseke utarakoraho kandi wari affected kandi cyangwa se bifite icyo byakoze. Ndashaka kugira ngo nawe ugire icyo wunganira kuri iyo situation. Urakoze cyane. Nkuko yavuze ati reka umuntu bazavuge ku gatwe kiwe ishengero riraza kuza mu nyuma. Nibyo cyari igihe kigoye kubera ko hari igice kitari kigoye kubera ko twashoboye kumara umwanya munini turi mu muryango uri kumwe n'umugore uri kumwe n'abana. Iyo yari aspect iri nziza, icyo cyari cyiza kuba uri kumwe n'umuryango. Mugabo abapastori nivyo twahamagariwe kuba mu muryango w'amaraso w'umubiri, ariko twahamagariwe kandi no kuba mu muryango wundi ari ryo shengero, mu murimo w'Imana, kwigisha abantu, guhura n'abantu, kwicara n'abantu, kumukora ku maboko mu gihe ariko aca mu bibazo bitandukanye, kumwumviriza muri hafi na hafi. So kumara hafi umwaka urenga udashobora kujya ku ishengero, ugumbira abantu bari mu bibazo, birakwafekta wewe nk'umupastori, birakwafekta. Hari ikintu ubuze, kuko nibwo buzima umazemo imyaka bamwe 10 abandi 20, ari cyo gikorwa uri kurakora buri munsi, buri munsi wa Mungu. Rero iki gihe cha pandemi cyari igihe kigoye kuko hari ibintu byinshi Imana yari yaraduhaye mu buryo bwo kubamwo. Twisanze mu munsi umwe itariki 15 z'ukwa gatatu byose byugawe, ntugisubira kuja mu ishengero. Umupastori ikintu cya mbere akunda n'ishengero. Ndashaka kubaza icyo urimo kuvuga, kuko Bibiliya ngo imfatiro, ubwo urufatiro rwari urusengero, sizo? Noneho urufatiro rurasenyutse, donc gitumbuka. Aho niho nshaka kuyibuka aho niho twese ndabyibuka ingene muri ijyandwi twaraye amajoro turiko turibuka naho muri technique uko nta service twagira online, twari limite mu bintu byose. So no ngo muri icyo gihe umugororotsi kwari kwiyumvira kugira ngo, kuko gusenga ku mukristo no guhema, gusenga no guhema, iyo udasenze ni nko kuba wapfuye. Kuko kuri twebwe gusenga niko guhema ku mukristo. Hari ikintu buriya kiza kimbabaza Bishop, iyo bariko baravuga ngo ubuzi buri essentiel, hama muri ubwo buzi buri essentiel ishengero ntibariciremo. Sinabitangura parce que kuri jewe akazi ka mbere essentiel no gusenga. So nkuko raruvuze umunyakuri umugororotsi ajya mafatiro yavuye, uko bivuze eglise ntabwo byari essentiel. Oya, ni essentiel. Nico ku bandi ntabwo ari essentiel. Ego bafata ngo atari essentiel. Ku buryo ugiye kuraba no mu mategeko yagiye ngo bare kuri gukora, bare kuri kugira ngo cyangwa n'ubuzi buri essentiel. Yabaga jewe iconzi akazi ka mbere essentiel no gusenga no gukorera Imana, niko kazi ka mbere essentiel. So icyo gihe rero nk'umugororotsi nk'abantu b'Imana, ikintu cya mbere twagomba kwirukanamo ni ukwiga uburyo bwose bushoboka bw'ingene dusenga, naho amategeko yavuze ati kuva kuri uyu mwanya ntimusubira gukorana. So icyo rero nicyo cya mbere umugororotsi yagomba gukora muri iyo situation. Icyo watekereje wowe, donc wamaze kumva amatangazo, wamaze kumva buri kintu cyose, icyo wahise ukora kandi kigira benefice ku abungutse bakaba ari intamaza, ni iki? Gushira service online. Amen. Imana igumugisha. Pastor Shara. Umahigishuriro cyiza. Gaho na ubuzima pastoral nicyo mwira icyo uko byagenze, uko ibyakunguye n'ibiki byakubafixe n'ibiki. Urakoze. Mu bisanzwe iki gihe nuko abandi babivuze n'igihe cyari kigoye, kandi ku myaka maze nkorera Imana bwa mbere mbona ibintu nk'ibi sinashobora kwiyatanga ko umunsi umwe tuzoshika dimanche tuzashobora kuja gusenga. Sinigeze ndavyibaza mu buzima ko bizoshika,
mu mwanya uja gusenga abantu batarekuye kuza kwinjira mu nzu y'Imana. Nk'uko pasiteri abivuze, gusenga nibwo buzima, nibwo urufunguzo rw'ibintu byose. Iyo nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo amatangiriro yamaze gusenywa, se umukiranutsi we ukora iki? Buriya Satani yakwitiye ku mfatiro zikomeye cyane zigize ubuzima bw'abantu. Habamo no kunyeganyega kw'imiryango mu buryo abantu bamwe batatahuye. Ibyo bintu byaranyafekse cyane gushika nashobora kubona bene data baza gusenga, nyasigara ndabibazaho cyane, yavuga ati wamuhamagara ukumva ko no mu buryo bwa ntabwo ari connect, kuko ari ibintu bikorera amafekta kandi intervention ntabwo yoroshe, urabumva ngo ntabwo wemerewe ko abantu babonana. Ari ibintu byinshi byabaye aho, byabaye n'ibintu bikora cyane ku buryo bw'imwe ku bugingo bw'abantu. Ikindi nacyo cyamayemo n'icigwa, nabonye ibintu byinshi tutari bwabone. Nk'uko pasiteri yavuze ati yaciye ajya online, ni inzira zindi zugurutse, abantu bakikonekta naho nyine n'atari byiza byo kugumaho, kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ati intumwa zaraterana ku ibaraza kwa Salomo, bari bafite ahantu bahurira kugira baze gusenga, ubumwe bugakomera. Burya iyo abantu bari hamwe barakarishanya, asa ni ngombwa ko icyo kintu kigumaho, abantu batishimira cyane kuguma online, ariko babishobora kwinjira mu nzu y'Imana, kuko igihe cy'isa yo gusenga ni ikintu ngirakamaro. Imana iguha umugisha cyane. Ndashaka kugira ngo tunyarukire Edmonton kuri Pasiteri Karekezi. Pasiteri Karekezi, ndashaka kugira ngo muri aka kanya nawe ugire icyo uvuga ubuzima bwawe nka pasiteri wateguraga ibiterane, ibintu biragenda start uguma ahantu hamwe mu nzu nawe pasiteri na famiye yawe. Gira icyo tubwira mu ncamake kugira ngo twinjire mu kiganiro nyirizina, nawe ugire icyo tutangarizaho none. Pasiteri Karekezi, ijambo ni ryawe, karibu. Murakoze. Nuza ikintu kinini nakongera ku byo abandi bagenzi banjye baza kuvuga, ni uko iki gihe cya pandemi umwaka wose urarenze, abantu babuze ikintu cya kontakite hamwe n'abandi, kuko hari abantu benshi byafata kuba bari hamwe. Mbese navuga ngo bari bagitangira nka kumva iby'umurimo w'Imana cyangwa se kujya hamwe n'abandi byarabagoye cyane, nubwo n'abandi bamaze iminsi byatugoye, kuko abantu benshi bumvaga kuba hamwe bizana ikintu kimeze nk'ububyutse, nubwo atari ububyutse cyane. Ariko hari ikindi twabonyeho cyatugira umumaro, kuko ibintu byose ngo mu gifaransa toutes choses concourent bien de ce qui aime Dieu. Ibintu byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza ku bakunda Imana cyane. Yewe nko ku giti cyanjye nk'umupasitori nabajwe cyane n'intama zigenda icyo twakwita ngo ni biguru intege, sinabyo mu Kinyarwanda. Abantu bumva ko ku cyumweru badateranye ubuzima bwahagaze, kuko pasiteri Sharire ndabyibuka ko najyaga ngera mu mujyi ahantu hose ngeze nkabanza kubaza urusengero kugira ngo ntarataho ibwizi. Noneho icyo kintu nakimara imyaka hafi 40 y'agakiza kanjye. Abana banjye bagansize ngo kubona none ibyiza rero bigeze, ariko Imana yatuvungiye n'ikindi gikomeye. Byatwigishije ko umuntu ashaka Imana ku giti cye, kandi byaraduhaye umwanya wo kugira ngo ababishaka cyangwa babibonyeho priorite, igihe cyo gusigara wenyine n'Imana
ibyo byigisha abantu benshi kwiherera n'Imana, kuko abantu benshi ntabwo bazi kwiherera n'Imana. Ahantu hatari pasiteri, ahantu hatari umudamu wawe cyangwa umwana wawe, ahantu hatari umuririmbyi ugutera akaririmbo ka mbere ukomereza ujye mu mwuka, warabyikorera byose ukiterera akaririmbo ukisengera ibyifuzo ukabizana, wakumva mbega wari pasiteri, wari diakoni, wari umuririmbyi, wari byose. batuza umwuka we bakajya mu ndimi, noneho bakivugira mu ndimi nk'umunsi ugashira kumva uguwe neza. Ariko abandi bagowe kubera iki gihe. Amen. Imana igumugisha Pastor Karekezi, urakoze cyane kuba wabashije kuduha in brief uko byagenze ku buzima bwawe ndetse n'ubuzima bwa Eglise. Ntabwo byari byoroshye. Ndabizi ko iyi platform iraza gufasha abakozi b'Imana benshi batandukanye, yaba muri Canada, yaba muri Amerika, yaba tugiye kujya dukora twumve abantu baba yafekte cyangwa se uko byagenze ndetse nuko babyitwayemo mu murimo w'Imana.